Il-lokalità tar-Rabat hija karatterizzata minn wirt storiku. Għal-ewwel darba dan il-patrimonju ser ikun esibit f'attività kulturali organizzata mill-Kunsill Lokali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif lan tal-attività huwa li jingħata għarfien lill-arti lokali. Intqal li fost l-attivitajiet li ser jittellaw hemm diversi wirjiet ta' artisti magħrufa rabtin. Ser ikun hemm ukoll għana tradizzjonali Maltija minn uħud mill-aqwa nnejja lokali. Il-mużewijiet ser ikunu miftuħa għal pubbliku bi prezz sussidjat fil-waqt li l-konventi ta' diversi knejjes li hemm fir-Rabat ser ikunu miftuħa għal pubbliku. Dawk li jattendu għall-attività mhux biss ser ikollhom l-opportunità li jżuru dawn il-postijiet, iżda wkoll li jieħdu sehem f'tours organizzati apposta fejn ser jiġi spjegat fid-dettall l-istorja tagħhom. Il-Kunsill Lokali Rabti qed jagħmel stedina kemm lir-Rabtin kif ukoll il-familji Maltin u Għawċin biex ikunu parti minn din l-attività kulturali.